Datang muri ningaldo sa leseya ingyato mga di at yung ginu para ke katamu ate mo kakalingwan mga di kang mibalik na ingyato puro lugod alang sakitan kakung panalangin milako ng COVID-19 ginopatawad po so panyukengan po o Ginoo sagipan niya punyato yaku at ila ikamingan pong anak yun nakala ding meteng tao king sakit ang COVID-19 so panyukengan pong mibangon ding tao hing dapat tamong gawan sumunod ka ring manungkulan mi panyawo mi kakalugod balang tao ila ko mo'y sukalo kareng may kasalake ka ating lugod iyang dapat tamong pairalan kailangan misawop-sawop alang lalwal at masya sa bunto para labanan ning sakit a COVID-19 o Ginoo sagipan yepoy yato yaku at ila ikamingan pong anak yun nakala ting meteng tao king sakit a COVID-19 so panyukengan pong ibangon ding tao ipanalangin milarin puring hanggang doktor at rin hanggang frontliner keng mabilog kayato ila po sana papuren ng pamilya ming kaluguran sasalpantaya kami at ikakeng kusumi apong Ginoo patawad po nung minsan makagawang kasalanan sana po gabayan nyo ke po keng aldoldo ing pagsubok kabibyeyo iya pong meging dalan bang kanita mibaliking paniniwala kakung panalangin milako ng COVID-19 ginopatawad po so panyukengan po o Ginoo sagipan niya punyato yaku at ila ikamingan pong anak yun nakala ding meteng tao kay sakit a COVID-19 so panyukengan pong ibangon ding tao o Ginoo sagipan niya punyato yaku at ila ikamingan pong anak yun nakala ding meteng tao kay sakit a COVID-19 so panyukengan pong mibangon ding tao o Ginoo sagipan yepon yato yaku at ila ikamingan pong anak yun nakala ding meteng tao kay sakit a COVID-19 so panyukengan pong mibangon ding tao nakala ding meteng tao kay sakit a COVID-19 so panyukengan pong mibangon ding tao nakala ding meteng tao king sakit a COVID-19 so panyukengan pong mibangon ding tao sa leseyeng yato milako ning virus sa leseyeng yato milako ning virus sa leseyeng yato salamat po Ginoo